Тура айтам. Мине шулай тәрбияләнеләр. Алдау, урлау, хатау дигән назар гадәттәр миңа хас түгел дип уйлыйм. Хамагыз балар, хамагыз. Хәлдәрегез нисек? Бик яхшы, рәхмәт. Үзегез ни хәлдә? Һәйбәт кенә. Нисек килеп иттегез? Һәйбәт килеп иттем, рәхмәт. Һаумыгыз, Рашит Рушанович. Безнең менә осрашуга килүегез өчен рәхмәт. Эльмира булам. Һез үзегезне нисә яшьтән хәтерләйһегез? Берсеннән һезгә зур рәхмәт балар. Мин дә бик шатмын һезнең менән осрашуыма. Һорауга килгәндә мин үземдә 2нче класстан әлбәттә бик нык хәтеремдә. Һаумыгыз, Рашит агай. Мин Йолдыз булам һәм минем шундый һорауым. Һезнең бәләкәй сакта кем авторитет булып тора иде? Минең бәләкәй сакта авторитет булды әлбәттә беренчедән үз агайым, анан минең авторитет булды физкультура укытучысы һәм военрук укытучысы. Һәр вакыт физик яктан, мораль яктан сыныккан нык кешеләр ине. Шуңа күрә уларга карап, әлбәттә мин үстем, улар минең өчен авторитет булдылар. Мин аларга карап һөнәр ала торган бит инде. Ни өчен һезнең атайыгыз авторитет булып тормагыз? Нигә атайым, мин әйтеп үттем бит инде. Кызганч каршы атайым менән яшәргә, үсәргә, торырга туры килмәне. Аны мин бик кирәк күрергә туры килде. Шуңа күрә анан берәй һөнәргә өйрәнергәме, тәртипкә өйрәнергәме, мына юл асылманы. Һез атайыгыз менән футбол уйнаганыгыз бармы? Кызганычка каршы атайым менән футбол уйнаганым юк, уламан. Ни өчен дигәндә, әйтәм бит, атайым менән яшәргә туры килмәне. Нишләп? Атайым менән яшәй алмадыгыз. Бөтә бала, әлбәттә, иң нык теләве балаларның үз өйендә, үз әсә атаһы менән эргәһендә үсергә, тәрбияләнергә теләй бит инде. Шулай да минең тормышымда шундый үзгәрешләр килеп сыкты. Атайым менән яшәргә туры килмәне, ни өчен дигәндә, балалар йортына ебәрделәр. Шунда үсергә, укырга туры килде, кызганычка каршы. Минем исемем Алсын. Һезнең бәләкәй чакта нидә иң яраткан уенчыгыз булды? Мин исләйем. Безнең мына авылда, авылның артындагына Таналык дигән елга. Оның эргәһендә яргайын, һай гына урындары була торгайны. Без шунда уйнай торгайнык. Теге песогында юл алып, әлбәттә, элек вакыт теге хәзерге үк магазинда һатылган төрле мотор теге уенчыктар булманы бит. Без үдебез агастан басып, юнып, аны машина, трактор эшләй торгайнык, теге тәгәрмәсләр эшләп, теге кадаудан. Һаумыгыз, минең исемем Эльмир. Һез бәләкәй сакта кемнән курка тора идегез? Мин бәләкәй сакта кемдән түгел, нимәнән дип әйтәм икән, уколдан курка торгайным. Һәр вакыт укол алудан курка торгайным. Шуңа күрә мин хәзер дә уколдан куркам. Шулай да касандыр уколларга туры килһә, мораль әзерләйем үземдә. Минең исемем Айдар һәм минең һезгә шундай һорауым бар. Һезгә ниндәй әкият охшай ине? Миңа әкият охшай ине Урал батыр, Тамыр батыр. Ни өчен дигәндә, мына хүзләре батыр. Безнең әкиятләребез балаларны һәр вакыт мына дөреслеккә, батырлыкка, дуслыкка өйрәтә ине. Батырдар турасында әкияттәр охшай дип әйттегез. Иң охшаганы нинди булды?
Урал батыр. Һәр вакыт дөртлектә һәм дә тик алга баруы, еңүе. Үзегез Урал батырга охшаганһыгыз дип әйтә аласызмы? Әлбиттә, нисен чегәндә мин ул әкиятте укып, үземдә шундай образга килтереп, мана үсергә туры килде бит. Һәз кем булырга хыялландыгыз? Әкияттәнме карап? Шуға спортсмен булырга булдыгызмы? Теге көчле батыр һымак. Бөтә ир-егет һәр вакыт шундай батыр булып үсергә хыялланалар күрәһең. Дөреслекте якларга, киселәргә, өлкәндәргә ярдәм итәргә. Икенчедән, мин һәр вакыт теләйнем озын юлда эшләйләр водительләр, дальнобойщик диләр бит. Шундай водитель булып эшләргә, шундай һөнәр алырга уен бар ине. Минең исемем Хазина һәм минең ошондай һорауым бар ине. Үзеңнең кем булуыңды нисә яшьтә белергә була? Авыр һорау. Ни өчен чигәндә бында бит үзеңдән генә түгел. Мына кем һинең иргәңдә? Әсә атанан күп кенә тора. Нинди укытучы, нинди тәрбияләүче иргәңдә? Һиңа нинди белем бирәләр? Нисек алар һинең белән мына ошондай һөйләшү кораллар? Нинди мына теге ориентировать итәләр? Минең өчен физкультура укытучысы менән Камил Ишбулдович Сергалин. Ул мине укыткан сакта мин ага карап, ана шунда мин үземнең буласак һөнәремде, профессиямды белдем. Һез каләмдә был айтып та куягыз дип, был айтып та куягыз. Мине дүрт өлешкә бүләгез. Минең исемем Зульфия. Һәз әрмәгә үҙегеҙ теләп бардығыҙмы? Әлбиттә, үзем теләп, мине берәү дә ҡыуманылар. Улдарығыҙ армияға барасаҡмы? Алла бирһә. Мин уйлайым барасаҡ, бурысларын бирәсәк. Һәз кемгә хат яҙа торғайнығыҙ? Мин хат яҙа торғайым армияла дусыма, Рим дусыма. У меня дус та була, ағай да була. Әлбиттә, анда-мында өйгә. Ә ҡыҙҙарға? Дөрөҫөн генә әйткәндә, армияла башта уйда ҡыҙ булһа, ул хеҙмәт түгел. Бер тапҡыр ҙа ҡыҙҙарға хат яҙғанығыҙ булманымы ни? 2 тапҡыр. Мин әлбиттә иҫләйем, кемгә яҙғанда ла иҫләйем. Кемгә? Бергә уҡыған ҡыҙға. Һеҙ аны менән хәҙер Осрашағыҙмы? Беләгеҙме, мына мин 2 йыл хеҙмәттән, икенсе уйлар менән ҡайттым, тормош ҡойорға, белем алырға. Армиян ҡайтҡандан һуң, әлбиттә, беҙ күрешмәнек, ҡыҙлар ҡайға булманы. Ниңә хәҙер армиянан кашит итәләр? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы армияға әҙерләү процессы ла үҙгәрҙе. Армия үҙе эстән үҙгәрҙе. Тәрбиә формаһы үҙгәрҙе. Шуға күрә хәҙерге беҙҙең йәшләр армиянан әҙерәк ҡурҡынҡайлар. Нисек уйлайһың, һәр бер малай бит һуғышырға белергә. Малай буласаҡ ир-егет, буласаҡ атай, буласаҡ илде яҡлар кеше бит инде. Шуға күрә малай кеше спорт төрөн менән әҙерәк булһа ла шөғөлләнһә, үҙе өсөн әлбиттә кәрәк тип уйлайым мин. Хәҙерге заманында бик тә кәрәк. Амана хәҙер нисә тапҡыр отжимание эшләй алаһығыҙ? 50 тапҡыр. Без вопросов. Без вопросов. Притом ана йоҙроҡта. Әле лә нисек дөрөҫ образцово отжимать итергә күрәтәләм. Ярай, белергә ышанабыҙ. Ышанабыҙ. Рәхмәт ышанабыҙға. Һеҙ армияла кем булды? Десантникмы, пехотинецмы? Һәйбәт. Мин армияла десант ғәскәрендә хеҙмәт иттем. Разведгруппаһы менән командовать иттем Афганистанда. Армия һеҙҙе ныҡ үҙгәрттеме? Армия миңә ныҡ сынығыу бирҙе. Ни өсөн тигәндә, 2 йыл эсендә миңә Афганистанда ла хеҙмәт итергә тура килде. Үҙегеҙ беләһегеҙ, анда һуғыш үтте бит инде. Мине мораль яҡтан да ныҡ сыныҡтырҙы, физик яҡтан да. Шул һуғыштан имен-һау,
сығырға бірінші мәселе болды. Афганда болғанығым менен ғұрланағым. Афганда хуғыш болды, шулай бет. Оны несегеттегі ғұрланам мен? Мен ғұрланам, мына меңе берген бұрысты емен хау өтіп сыққанға. Шулай да хуғыш вақытында бет, анда бет теге, анда мында деп айтайық. Атырғала тура келді егітлерге. Шол вақытта айтайық, ол кіші ғұмырын алуменен де бәйләніш кәнветінде. Ояқтан қарағанда несек ғұрланып болам екен кіші ғұмырын алған вақытта. Ондай ғұрау бергендері жоқ ені. Ғұрау түпкіл ойландырғас. Әрмеге хәзір бетінде түрлі қараш бар. Әхеді бұрсыған бірай көрінеш бар ма? Әлбетте бар. Рахмет. Алдағы вақыттарда мәғариф системасында армияға әзірлеу дәрісі бар ені. НВП деген. Хәзірге ОБЖ. Хәдерге ОБЖ-ла түгел әлі. Хәдерге ОБЖ-ның әсінде 1-2 сағат кена бар армияға әзірлеу деген. Ол қайта етмей. Мына мен оқыған сақтарда болды азнағына 2 тапқыр 9-10 класста 2 ел бізді әзірлей тұрғайынлар. Біз анда зорғына білім ала тұрғайынлар. Несек класста юреу, несек автоматты тиреу, керейеу, нық әзірлеу барды. Физик яқтан нық әзірлеу болды, мораль яқтан бізді әзірлеу болды. Қорқырға ярамай теген көк. Мәктәптәрден 2 азна 10 күнге теге сборы деп айтайық мына. Палаткаларда ятып, жүгіріп, таң менен, керінен шол фәнді қайтарырға ені. Мына хәдір түрлі патриотический клуб деп evet. Аса тегінде бұнда асыла. Ол патриотический клуб қына ол мәселені егіне еткіре алмайсақ, мұнда керек система. Ілекке болған система. Кері қайтарға тәйіш. Шол вақытта біздің егітлер қорқмайсақ, физик яқтан һәм мораль яқтан әдір болалар. Бұна хәзір 2 елді кувайтаттайдар бетіндер армияны қойшы. Қәр 1 ел. Әлігі 1 ел қолынан 2 эштейім тейдер. Шуға несі қарайығыз? Әлбетте, мен 2 қолмананда 2 қолмананда ризамын. Кері 2 ел қайтаруға. 1 елдің ярты елі өйрену гына бара, адаптация, өйрену гына бара. Екінші ярты елында өйреніп еткен жерден берген білімдерді алып та үлгірмейлер халдатылар. Біләгідме? 2 ел кәмінен кері қайтарға тәйіш. Бұна қатылға президент бұл әлбі Украиналағы хуғышқа тамам есерінегілме yok mu? Президент түрлі бар бет республика, Рәсәй. Әлбетте бөті көсті. Хәдірге бәдің президент көк бөті көсті, әлбетте халар енім ұшы хуғышты бөтірірге, басарға шунды іш апарар енім. Нешіп кикбоксинг хайланығыл, күреш түгел ме онда? 9 класста бокс менен шөгөлөнгәйнем. Кикбоксингта көп приемдар бар. Қол менен де, аяқ менен де. Меңе кикбоксинг түрі нығырақ көңіліме ятты. Онда өдімді еңірек тойдым. Әлбетте башқа спорт түрлеріне қарағанда. Ойнаушылардың ақсалары көп дейдер, кикбоксинг. Мына айтайық бар спорт түрлері олимпиада түрлеріне кірген. Әлбетте ихтибар екіншірек. Кикбоксинг ол баяғы единоборстволардың бір түрі, яңы түр, меңе өдіме бик яқын түр. Башқұртстанның ең бірінші чемпионы кикбоксинг бойынша мен өзім қасандар болдым.
Ринг алдынан һәрбер спортсмендың үз ритуалы була бит инде. Кайһы бердәр менә бинте хукул менән бәйләйҙәр, кайһы бердәр шортигын бер тәүлек киеп йөрөйҙәр. Менә ошол ритуалдар ул куркыуҙы еңәме, әллә улар ысынлап та ярдәм итәме? Һорауығыҙ, мына һеҙ бушҡа бирмәгеҙ, аңлап ултыраһығыҙ, ниндәй һорау биргәнегеҙгә. Үҙегеҙ шунда уҡ һорауығыҙға ответ бирҙегеҙ тигәндә лә була. Ул ритуалдар, мына, беренсенән үҙенә ышаныу, мин унан еңеүсе булып сығам тигән. Анан һуң икенсенән һәр бер спорт төрөнөң бар традиционный ритуалдары. Ҡайһы спортсмендар шул традиционный ритуалдарын спорт төрөнөң тоторға тырышалар. Кемдер ага игътибар бирмәйләр, ә кемдер игътибарда тота һәм дә ул шул булган ритуалда үҙенән аша үткәргә тырышайым. Һеҙ нисек? Мин әйтәм, егетләр, ҡыҙлар, мына ул бит ритуал нәмәләрҙе идолопоклонство тип әйтергә лә була. Ҡурса әйткәндә. Мин Аллаһ Тәғәләһенә ышанам. Шуға күрә минең бөтә аҙымым иртәнсәктән сыҡҡанда бисмиллаһир-рахманир-рахим тип көнөм башлана. Спортта үҙегеҙҙән торамы, әллә яҡшы тренерҙан? Донъяла бөтә барьерларҙы тип әйтәйекме? Еңеп сығыу беренсенән кешенең үҙенән тора. Анан һуң ғына тренермы, башҡа сит яҡтан бәйләнештән тора. Рәхмәт. Һеҙҙең нисек була сабырға һәйбәт тренерлар? Минеңсә, мин берәй төр менән шөғөлләнергә уйым булһа, мин барып ҡарар инем бер нисә залды, бер нисә тренерҙы, нисек балалар менән эшләгәнен, һөйләшкәненә хәтлем, нисек һөйләшә, тренировканы апара. А потом үҙемә һайлар инем, миңә ошо тренер оҡшай, шул тренерҙа мин шөғөлләнәсәкмен тип. Кикбокс төрө менән нисә йәштән шөғөлләнеү мөмкин? 7-8 йәштән башлағанда ла ул зыян түгел. Зыян түгел. Шулай да әйтеп үтергәрәк, төрлө шундай һуғыш төрләре менән шөғөлләнеү 10-12 йәштән башланырға тейеш. Спорт түңәрәгенә йөрөгән күп ғаиләле балаларға ташлама бармы? Беренсенән әйтәйек, мәғариф системаһында үткәрелгән кружоклар, секциялар спорт төрө буйынса, алар былай да бушлай. Икенсенән, хәҙер бит күбәйҙе частный тип әйтәйек, коммерческий, уларҙың шундай ҡағиҙәләре бар. Улар үҙҙәре яҙалар. Кемгә ниндәй ташлама булырға тейеш дигән. Түләү яғынан, баяғы кейем, форма бирү яғынан ярҙам бар әлбиттә. Кикбоксингка ниндәй экипировкалар кәрәк? Боксты күргәнегеҙ бар, телевизорда күрәтәләр, былай да шөғөлләнеп күргәнегеҙ. Перчаткалар кәрәк боксерский, анан башҡа шлем кәрәк, анан башҡа тешкә кейәләр, теште һындырмаһындар өсөн капа теләр. Анан башҡа, әлбиттә, шулай футболка, ябай ғына спортивный ыштан, һәм футы теләр, аяҡҡа кейә торған, аяҡ менән типкәндә, баяғы ауыртыу килтермәһен өсөн. Ҡулға перчатка, шуны кеүек аяҡтың өҫтөн ҡаплаған футы экипировка. Алар ҡиммәтлеме? Төрлөсәһе бар, төрлөсәһе. Һайлау магазиндарҙа хәҙер бик күп. Кикбоксингнан ҡыҙҙар да шөғөлләнәйме? Әлбиттә, бик күп. Шуға һеҙ нисек ҡарайһығыҙ? Ризаһығыҙмы? Бөгөнгө көндә кикбоксинг менән генә түгел, бөтә шундай единоборство спорт төрләре менән киреһенсә ҡыҙлар күберәк шөғөлләнә башланылар. Уларға тоже физик яҡтан үҫер кәрәк, мораль яҡтан ныҡ булыр кәрәк. Шуға күрә алар кикбоксинг, бокс, көрәшме, бик күп шөғөлләнәләр бөгөнгө көндә көрәш менән ҡыҙлар. Афарин тип кенә әйтәйек. Хәҙер ниндәй спорт төрө модала? Хәҙер бөгөнгө көндә модала фитнес тиләр. Йәш егетләр ҙә, ҡыҙлар ҙа
аэробика кызларга, егетләргә әлбәттә шул төрле хугыш төрләре, единоборство төрләре. Һез кикбоксингты Олимпия уеннарына индерүгә нисек карайсыз? Әлбәттә бик шат булыр инем. Уның менән бик күп балалар шөгыльләнә. Ул кикбоксингтың менә 4 направление бар дип әйтәйек. Монда бәләкәй генә балала шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Һәм дә 70 яшьлек өлкән кешегә шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Шуңа күрә әлбәттә бик һәйбәт булыр инде. Бай без правилага һез нисек карайсыз? Бай без правил. Унда не әйтәйек, бик зур хайлау унда катнашыр өчен. И унда кеше акса эшләү өчен ынтыла. Уны коры теге профессия дип әйтергә ярамый, әйтә алмыйм. Кемдер үзен шунда күрә икән, шөгыльләнә инде. Балаларга силәһләр һәнен һәм кикбоксингка нәмәки барырга һәлбә ошо идеяны эшкәйсергә. Кабул итим. Молодец, сорауың бик шәп, бик һәйбәт. Әлбәттә, әсә ата баланың бөтә теләген тыңларга тиеш. Теләй икән, менә кикбоксинг менән әзрәк шөгыльләнеп караны, бала үзе аңлаячак, йөрәге менән һизәчәк. Менә был спорт түрі минеке түгел. Шуңа күрә мин үземнең малайлар менән өйдә лә занимаюсь бокс менән. Әйтәм бит, ял көндәре конькилар йөгерә, суббота менә көндәре бит лыжлар йөгерәбез. И ситтән генә карайым. Нинди спорт түрі, нинди уендар балаларыма менә минем охшай. Мәктәптә алар йөриләр шахматка, һәм дә гимнастикага йөриләр. Бер һорауым бар. Улларыгыз менән футбол уйнаганыгыз барбы? Әлбәттә бар. Бөтә малайлар футбол уйнарга яраталар. Минең дә малайларым берһенә, кесеһенә 5 яшь, уртансыһына 7 яшь. Әлбәттә алар футбол уйнарга яраталар. Без ишек алдында футбол уйнайбыз. Аннан башка без бадминтон уйнайбыз. Менә кышкыһын без ял көндәре катокка йөрибез. Күмәкләп. Суббота ял алдынан без саңгы шыуга сыгабыз. Рәхәтләнеп саф һавала саңгы шыуга сыгабыз. Һез улдарыгыз менән ничә сәгать аралашасыз көненә? Менә мин эштән кайтып керү менән игътибар малайларыма һалам. Ятуга хәтлем малайлар эргәлә. Мин һорашам, нисек садикта, нисек мәктәптә, нимә менән шөгыльләндегез, нинди авырлыктар бар. Алар менән утырып һөйләшәм, менә бер тиңдә. Улар минән яшермәйләр, улар миңа әйтәләр. Бөтен нәмә әйтеп бетермәйләр, куркалар, ни өчен тегене бар ата бит инде. Шулай да ял көндәре менә күпмегә вакытым бар, игътибарымда малайларыма һалырга тырышам. Бәләкәй улыгыз, мәсәлән, сыйырсы куяһыз, эшләйек тиәһез, үҙегеҙ эшләрһегеҙме? Без эшләнек, бергәләп эшләнек. Балаларга һәр вакыт садиктан задание биреп кайталар. Шуны, буны эшләргә дип. Әлбәттә, без үҙебеҙ эшләйбеҙ. Мин эшләгән саҡта эргәмдә алар. Улар ҡарап өйрәнәләр, ҡаҙау ҡатып маташалар, бысып маташалар. Улар өйдә идән юып, һау-һава юалармы? Һеҙ менән үҙегеҙ һау-һава юғанығыҙ булдымы өйҙә? Эләгәнме юып? Әлбәттә, мин һеҙгә әйтәм, һауа йыуыуҙа гына тормай. Ҡасандыр мин хәҙер ҙә тегә беләм. Ҡул менән дә, тегеү машинка менән дә. Әсәбеҙҙән ҡалған тегеү машинкаһы ҡомартҡы булып миндә ҡалды. Анан башҡа мин ҡасандыр уже ҙурайғас, Хайбуларында Бурибай мәктәбендә эшләгәндә уҡытыусы булып, анда тетя Шура була торғайны. Бик оста, ҡул остаһы төрлө бәйләүгә. Мин обедка хәтлем уҡытам, обедтан һуң кискеһен балаларға кружок апарам. Шул уҡытҡандан киске кружокка хәтлем минең ваҡытым була торғайны. Общежитиеға ҡайтып йөрөгөм килмәне. Шуға мин тетя Шурага барам да, балалар менән ҡуша ултырып бәйләүгә өйрәндем. Минең рекорд йөн уйығын берәүен бәйләп бөттөм, икенсеһен табанына хәтлем барып еттем дә, нервым етмәне. Потому что бик ҡатмарлы ине. Һеҙҙең башҡара алмаған эшегеҙ бармы? Мин ул һорау
яна ойланғанымдай ол тормыш нендей хынау бере, шул мәселені эшлей алмайым екен. Мен оның үстінен эшлейм. Ненде мәкәл бар әле? Ир. Ишкәне күдік ма? Ир кешегә 70 төрле Hünerde ez була. Ир кешегә 70 төрле hünerde ez була. Акалешті нисек хайланыгыз? Мен нык спорт менән шөгыльләнгәс, буласак хатынымды шулай ук спорт менән шөгыльләнгән кешене хайланым бит инде. Хатыным да минең кикбоксинг белән шөгыльләнгән кеше, хатта инде мастер спорты. Yok, korkmayım. Мен аны үзем тренировать иттем бит. Бөтә һөнәремдә биреп битмәдем. Үземдә якларлык приемдар калдырдым дип әйтәйем бит. Беренче мөхәббәтебезне осратканда кемгә, ниндәй кешегә әйттегез уның турында? Беләгезме, моны егетләр, әлбәттә кызлар, һез дә инде миңа алдарга бирмәсәгез, ни өчен дигәндә ярату дип әйтәйекме, ул бәләкәй сактала асылырга мөмкин. Минең иң беренче яратуым асылды ничәнче класста булганда исләмәем. Үземнең пионер вожатыйга. Мин анда укыйным бер икенче, может бер 3нче класста. Бер 9-10 класста практика үтә килгән. Уже зур тормышта, әлбәттә хатыныма. Һез хатыныгызга еш бүләк итәһегезме? Алдамайым, дөресен әйтәм. Ул яктан минең тәртибемде үстерергә кирәк. Еш бүләк итмәйм. Кем усалрак, һезме, улмы? Миндер күрәм. Ну, беренчедән мин ир егет өйдә хужа. Булай түгел инде. Ну, ир егет беренчедән, икенчедән өйдә әйтәм бит менә 3 малай, уларны тәрбияләргә ир кулы әлбәттә нык кирәк. Шуңа күрә мин үземдә шулай тотырга тырышам. Әгәрсе бұл дөньяла һәм кемне тиеши беренче яратырга? Бұл дөньяла? Әйе. Үз гаиләһендер, үз балларын. Психология фәне әйтү буенча кеше беренчедән үзе-үзен ярата. Үзе-үзен яратмаган кеше ул якында булган кешеләрен яратуга халынып бармау узыла аңлатырга мөмкин. Минең менән уртаклашмаган кешеләр дә булдылар. Шулай да минең фикерем шулай. Еш күргән төшегез ниндәй? Иң еш күргән минең төшем бәләкәй сакта ишек алдында уйнап йөргән. Исемдә калган Хайбулла районында Аскасмак авылында үзебезнең ишек алдында ямгыр астында йөгереп йөргән вакыт булды. Шул төшем миндә. Берәй бик уйга халган һәм карашыгызны үзгәрткән кино караганыгыз я китап укыганыгыз бармы? Минең яраткан киноларым элекке СССР вакытындагы кинолар. Менә блокада Ленинграда алайык. Нисек кешеләр, нык сыныккан кешеләр, бер нимәгә карамайлар, алар дуслык дигән нәмәне югалтмайлар, бер-береңә ярдәм итү дигән нәмәне югалтмайлар. Әлбәттә, шундый киноларда карайым да йөрәккә тия, буйга ята, үзеңдә лә тойгың килә. Кешеләргә кирәкле авыр вакытта. Шу кинолар минең менә уемды, минең поступокларга нык менә влияй итә. Ниндәй хайван охшай? Миңа охшай арыслан, ни өчен дигәндә арыслан ул көчле хайван, шундай статный хайван. Анан башка менә мин гороскоп буенча үземдә арыслан. Арысланга охшап тормышты шулай куерга тырышам. Сиңа ышанырга тиешләр бит. Уның өчен һин үзеңдә һәр вакыт арыслан кебек
тотырға тыйышын. Мораль яктан да, физик яктан да, белем яктан да көсле. Һез илаганыгыз бармы? Илаганым бар. Касан? Нимәгә? Мин бик йәлләйем хайвандарды. Кино карап ултырам, бүгенге көндәрдә әйтәм, мен һугыш турасында. Менә кешеләр нинди авырлыкларды үткән. Шунда илап ултырам. Мин илайым берәү дә күрмәгән сакта. Искә алганда төрле тормыш юлдарын шунда илап алам. Үзем дә йәлләп алам. Һуңгы тапкыр касан иланыгыз? Һуңгы тапкыр күнен әйтелмәйм, но яңарак кына. Әлбәттә баягы кино карап, блокада Ленинграда дигән кино карап, шунда әсә үз баллары менән айрылган вакытта. Шунда эпизод бар. Балларды берип ебәрә, үзе кала. Минем өчен ул һәр вакыт иң авыр тойгы. Шуга минем теләгем баллар үз әсә атаһы менән үз өйендә үсеп, тәрбия алып, артабан юлга басырга тиеш. Һеҙҙең иң яратҡан йырығыҙ ниндәй? Уралым, башҡорт халык йыры Уралым. Яңғыҙ машинала килеп барғанда, мин машинала диск бар, андай ҡушылып йырлап анташамын. Мин бәхетле кеше. Бер мәгә карамай, мин бәхетле кеше. Шуға күрә мин еш көләм, көн һайында көләм. Көлөргә тырышам, көлөр кәрәк. Кеше көлгәндә үҙенә лә яҡшы эмоция заряд бирә. Бергә эшләгән кешеләргә лә, һөйләшкән кешеләргә лә. Үҙеңдеке иң бәхетле көнө исәйегеҙме? Иң бәхетле көн? Исләйем. Мына ул көн бәхетле булды, но шулай да шундай теге кыска булды. Нимә һәм бәхетле, мин һеҙгә әйтеп үттем инде, балалар йортында үсергә тура килде тип. Балалар йортын аңлай инде. Теге детдом тиләр. Ана шул балалар йорты ябылган сакта мин уйланым, безне кире өйгә алып кайтырлар икән тип. Шул вакытта өләсәем килде. Өләсәем килгәндә шунда уем булды. Балалар йорты ябылды, кире өләсәем безне үз туган өйебезгә алып кайта, без шунда яшәйбез, үсәбез дип. Шундай иң бәхетле мына момент дип әйтәйекме. Но арактан әдрәк торгас теге әйтәләр бит, сәфсимгә алып кайтмадылар. Әдрәк торгас безне кире берделәр. Икенче балалар йортына интернатка. Шуңа күрә теге бәхетле шундай вакыты кире хүнделә ул. Икенче бәхетле вакытым минең икенче түгел инде, бәхетле вакытлар күп. 3 малай минең. Мин 3 малай үстерәм. Һәр бер малай тыу менән иң бәхетле көндәре. Рашит ағай, қыз балғанын теләмәнегеҙме? Мин кыз баланы 4-өн әйткәндә, мана һамында теләй минең хыялым. Минең инде бер кыз балам булһа, мин иң бәхетле кеше. Мин былай да бәхетле, алай иң бәхетле булам. Янсәрегез булыр да куйыр. Амин, шулай булыр. Алла бирһә. Әйе. Бәхет ниндәй төстә? Бәхет минең өчен инде төстә. Мин ошай итеп җавап бирәм. Мин бәхетте күрәм, мына балаларның йөзендә шатлык, көлү күрһәм, шул минең бәхет төсе. Мин шулай итеп күрәм бәхет төсен. Килеүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә киләсәктә уңыштар ғына теләйбеҙ. Рашит ағай, миңә һеҙҙең менән аралашып ултырыу, һеҙҙең портретығыҙҙы эшләү миңә бик оҡшаны. Һеҙгә киләсәк
Эшегездә һезгә уңыштар теләйем, балаларыгызга, кәләшегезгә һаулык. Һез бер касанда төшенкелеккә биреп китмәгез, шундый алсак, шундый көләш йөзле булып калыгыз дип мин һезгә шуны теләйм инде. Рашит агай, мин дә һезгә зур рәхмәт әйткем килә һезнең килүегез өчен. Һезгә уңыштар теләйм. Шулай ук нык итеп малайдарыгызды яратыгыз. Алла бирһә улардан батырдарды, безнең Башкортстаныбызды күтәргән егетләрде үстерергә теләйм инде. Рәхмәт. Зур Зур рәхмәт һезгә. Зур рәхмәт, кустылар, һеңлекәштәр. Һезгә зур рәхмәт. Минең менән шулай итеп ихлас итеп һөйләшүегез, асылыгыз. Алла бирһә, юл ятыр, тагы ла күрешергә. Һезгә уңышлыктар, һаулык. Рәхмәт. Монда мин халдат итеп. Молодец. Халдат, минем малайлар да халдат. Йондоз менән. Һава һәр вакыт ошондай гына яйгыр булып торган ибет. Молодец, рәхмәт. Нисектер язучы портреттын характеры бирә миңа шундай. Мин шулай күрәм. Әйткем килә, бу портрет күрәтә мине касандыр уйыма батып, үҙемде эстән карап утырган кеүек күрәм. Монда мин һәр вакыт позитив менән, жизнерадостный, шундай фонда һәр вакыт портрет бер якты аса. Мына бында мин караганмын алга, стремление, взор, ынтылыш. Шулай бит? Кайнан хайлап алырга ла уңайһыҙланам. Мөмкинме мына ошо портрет алырга? Рәхмәт. Һезгә рәхмәт. Һәрбер баланың үҙ ҡарашы асҡандар мине төрлө яҡтан. Бына Зөлфиәнең портретін нимә өсөн мин һайланым? Был портретка ҡапыл ғына мин яуап таба алманым. Шуға күрә тағын да ҡабаланмай, көндән-көн ҡарап, ошо портретты асыу өсөн үҙемә һайланым инде. Рашит агай миңә оҡшаны. Ул уҡытыусы яҡтан, тренер яҡтан да бик яҡшы кеше тип уйлайым. Һәм мин ошо программаға килеп, уның портретін төшөргәнгә бер дә үкенмәйем. Матур гына ипле портретін төшөрөүе бик миңә оҡшаны, күңелле булды уныма һөйләшеүе. Нисек сәғәттәр үткәнендә һиҙмәй ҡалдым. Үҙенең ауыр тормошона ҡарамай, ауыр баласағына ҡарамай, гел йылмайып тора. Портретымда уның алға ынтылышын төшөрҙөм. Бит ул уның йөҙөнә ҡарағанда ул күреп тора. Ул шундай кеше, мин бер ҡасан да күрмәнем. Һәм миңә оҡшаны уның яуабы ошондай һорауға. Һеҙҙең ниндәй иң бәхет көнөгөҙ булды? Ул яуап бирҙе ҡасан уны детдомдан алған. Миңә ошо яуап оҡшаны. Сынапта уны беҙҙең герой тип әйтһәк тә була. Сөнки уның ғүмере бит еңелдән булмаған һәм мин уға уңыштар ғына теләйем инде. Унан пример алырға була тип уйлайым. Көтмәгән, ныҡ ҡына йөрәктән үткән һорауҙар булды. Мин ул һорауҙарҙы бик төпкөл асырға әлбиттә тырышманым инде. Ни өсөн тигәндә минең үҙемә лә ауыраҡ булыр ине, балаларҙы ла уйға баҫтырыр инем. Шулай да аҙаҡҡы балаларҙың теләктәре, уларҙың миңә характеристика биреүҙәре әҙерәк мине йөрәктән үтеп, күңелгә тейҙе, күҙ йәшенә һалды.